karabaye noneho Kinshasa ibintu byahinduye isura tayari nta kabuza uwitwa Costa Mutamba akaba ministiri w'ubutabera bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze acira beshi urubanza yemwe harimo nabo yakatishirije urwo gupfa ubu tuvugana bamaze kuba bafungirwa muri gereza imwe. Amakuru ashyushye angezeho none ahangaha Costa Mutamba tayari isasu ryamaze kuba rimufata mu mutwe mu mujyi wa Goma. Uwitwa Julien Paruku uyu nguyu akaba yarashinzwe ubuzima muri zone imwe n'umundi zimwe muzigize ino ntara y'Uburasirazuba by'umwariko mu gice MV3 amaze kuba yigarurira. Uyu nguyu nawe amaze kubapfa afurufu rw'amayobera rudasobanutse. Ibyo byose abikubiye mu makuru tugiye kugenda atubagezaho. Hanyuma rero nta kindi usabwa ni ikintu kimwe gusa no kureba aho hasi handitse subscribe hanyuma ugakandaho ubundi ukagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'amakuru aba ari kugenda avugwa by'umwariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ibintu byamaze gufata indi sura hagati y'ingo byamaze kuba bifatanaho indi ntera kuko ingo nyinshi cyane ziri kugenda zisenyuka bitewe n'ibibazo runaka nyine bikomeje kugenda bigaragara mu izo ngo. Tugiye kugenda byose tubigarukaho na makuru atari bumara umwanya munini ariko mugiye kugenda mwumviramo ibidasanzwe. Kuva ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 umwaka n'undi 2025 butuvugana hamaze kuhagaragara ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza leta Kinshasa n'umundi iyo na MV3 ko harimo ukutumvikana gukomeye cyane. Bityo rero uwahoze ayoboye yicaye ku ntebe avuga rikijyana uwo nta wundi ni Costa Mutamba ndetse na mugenzi wa Pacifique Masunzu akaba nyine ari general afite ipeti rya general liyetona nyine general muri rusange Pacifique Masunzu. Uyu mugabo rero wari uri kurwanira hano muri za Warikare ndetse nano za Side Kivu murabizi yuko zira za Bukavu zagiye zifatwa. Uyu mugabo ari hari ariko butuvugana nawe afungiye muri Munzenze Kinshasa ahari kumwe n'uyu nguyu mugenzi wiwe uyu biri kuvuga yuko yamaze no kuba araswa mu buryo bwa nyabwo mu buryo bukomeye cyane. Rero amakuru nakiriye aturuka Kinshasa biri kuvuga yuko Costa Mutamba tayari isasu ry'umutwe mwibanga rikomeye cyane bamaze kuba bari mukubita ubwo yinjizwaga muri gereza asa nkaho ngagiye kuburanishwa mu ibanga ngo barebe niba ari cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko butuvugana ngakinjira base bari mupimira ryo mu mutwe ngo bitewe nuko akekwaho n'ubugambanyi usibye n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yanyereje amafaranga. Nibyo amafaranga yaje kuyemera ni miliyoni 34 z'amadolari y'amanyamerika kabisa yarashinzwe kohererezwa imiryango yabahoze ari abasirikare ariko barasiwe ku rugamba bitabye Imana nyine bari kurwanya M23. Ayo mafaranga rero ntayo yigeze abahereza bityo biza kurangira babuze buri kimwe na kimwe mu gihe nyine leta Kinshasa iri kubagenera amafaranga yo kugira ngo babe bifashisha bikura mu bukene ndetse n'ibindi bibazo batewe no kubura imiryango yabo. Hanyuma rero uyu mugabo ngarayanyereza yose ayarayemera ariko kandi hajemo n'ikindi kibazo cy'ubugambanyi yuko ngo yarari muri plan ikomeye cyane na M23 gusa si uri gushinzwa ubwo bugambanyi gusa ndetse n'uyu mugenzi wiwe Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu nguyu rero akaba ari we uyoboye operation zose zikorerwa no muri Burasirazuba by'umwariko zirwanya uyu mutwe wa 23. Uyu nguyu nawe rero amakuru ari kungera aravuga ko yafunzwe kugeza amaginga ya ntituzi ngafungiye he ariko hari amakuru ari kuvuga ko ari muri Munzenze sinzi ngo bimeze bite. Rero ubwo rero mureke tugende tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hanyuma muraza kugenda musobanukirwa uko biza ko bigenda gute byitwaye mu rusange. Andi makuru akomeye cyane kandi na makuru ari kuvuga ko 23 yakomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye n'undi bibarizwa hano muri Warikare kuva mu gitondo kugeza amaginga ya hari ibice bigeze muri 3 yamaze kuba yigarurira. Gusa ibyo bice ndacyari kubikurikirana neza gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru ufite nuko ngo bashobora kuba bamaze kuba banarenga iyi territoire nkuru n'ubundi ya Warikare. Hanyuma muri Uvira ni umwe mu mujyi ukomeye cyane ukomeje kugenda uhagararwaho n'ingabo z'u Burundi zirawuhagarariye nyine ngo ntago bashaka ko MV3 hafata ariko nyaboneka sinzi ngo biraza kuba bigenda bitereka tubihanga amaso turebe se ni 23 cyangwa se ni leta Kinshasa cyangwa se ingabo z'u Burundi nyine baza kuba baguma nyine muri mujyi wa Uvira. Ese MV3 iraza kuufata cyangwa se ntiwufata byose muraza kugenda mubyumva. Nta handi rero ni kuri The Vibes TV
reba neza nyaboneka niba warakanze subscribe, ni iby'agaciro kubana nawe warakanze kuri subscribe. Kamashimire, nge nitwa Pacifique, dusubire mu makuru yacu ataha ngo tuza kuba tubonye izindi breaking news turaza kubabwira, ariko mu kanya gato ndaze mbagezeho amakuru atariho ivumbi ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho abagore bamaze kuba nabo bagafatamo kabisa. Umuntu bita ngo DJ Brian kabisa ngo ari gusenya ingo z'abagabo, atwara abagore ngabatinga ku rwego rwo hejuru cyane. Ibyo byose rero turaza kugenda tubirebera hamwe mu rusange. Kamashimire, amakuru yo murabizi neza cyane nk'ibisanzwe, amakuru aba hari ni menshi cyane, muzajya mugenda mubisobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Sawa sawa.